Pre 10 godina svet je uzdrmala grupa Islamska država. Iz uporišta u Iraku i Siriji grupa je sprovodila okrutne kazne i javna pogubljenja, pre nego što se nasilje proširilo širom sveta u talasu terora. Više od 80 zemalja se okupilo u borbi protiv Islamske države, a grupa je 2019. izgubila i poslednje uporište. Islamska država je promenila taktiku posle poraza. Umesto da polaže pravo na teritoriju poput države, oslabljena grupa se proširila po svetu i sada deluje iz takozvanih provincija, od jugoistočne Azije do zapadne Afrike. Najveći i strateški najvažniji ogranak nalazi se u podsaharskoj Africi. Islamska država, zajedno sa drugim džihadističkim grupama, okrenula se ka ovom kontinentu, a ishodi su različiti. Od početka 2024. 70% napada za koje je preuzela odgovornost Islamska država dogodilo se u Africi. To ukazuje koliko je kontinent postao važan za ovu grupu. U nekim regionima civili su izloženi nasilju. Grupa redovno objavljuje fotografije jezivih odsecanja glava i paljenja crkava. Na drugim mestima ogranci grupe vode oružane kampanje. One mogu biti protiv snaga lokalne uprave, paravojnih grupa ili suparničkih džihadista. Ali Islamska država ne vodi samo bitke. Takođe pokušava i da privoli ljude zagovarajući strog i doslovan pravac islama. Na propagandnim snimcima se vidi kako razgovaraju sa lokalnim zajednicama. Tokom Ramazana je njihov ogranak u Sahelu delio letke i žensku odeću u skladu sa šerijatom. Borci šire njihova uverenja od sela do sela, oduzimajući stanovnicima stvari koje smatraju zabranjenim prema njihovom tumačenju. Ali sve je obavijeno nasiljem, kao zaštitnim znakom i izricanjem strogih islamskih kazni, poput odsecanja udova i kamenovanja. Islamska država želi da proširi uticaj širom sveta, ali joj je za to potrebna baza. Podsaharska Afrika ima velike nestabilne regione usled slabe vlasti i lokalnih podela. Islamska država je preuzela neke postojeće lokalne pobunjeničke grupe. One su prihvatile da postanu deo svetskog brenda Islamske države, a ona je u zamenu dobila postojanost. Takođe, u Africi ne postoji koalicija predvođena Amerikom, poput one koja se borila protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Uprkos svemu, Afrika se još nije pokazala kao geografski magnet za međunarodne džihadiste, kao što su nekada bili Sirija i Irak. Pre 10 godina, takozvani kalifat u Iraku i Siriji je privukao više od 40.000 stranih boraca iz 110 zemalja. Ovoga puta nema gomile dobrovoljaca voljnih da se pridruže, ali Islamska država i dalje ima mnogo regruta, uglavnom mladih, lokalnih muškaraca, koji smatraju da je to jedina mogućnost koju imaju. Islamska država više nije na naslovnim stranama kao pre 10 godina, ali pogrešno je smatrati da je nestala.